say na boy no yituo no aye bibi na ekobọ no accidentally ana say osheda mente ase boy no me nyesho so osheda like boys was like odi true me no true 4.1 like man na otina ne ntia no me ne baba ko edi nkomo ela no mom e ka che say ebi obeti na papa channel like obi a oya dia yanso de ni yes come o say bola ele o spende wa oni mi yie pa akobi binim kobi papa okune girlfriend and nurses I was strike here your boy get to nya ba bia nso mfa nko wow kenewu gani ni GS Kobe ni na lady ni hey I don't know why airport was hey enene wo bi nim say GS Kobe be kwa akoye de waye enene ye oh my uncle maso Gabi Christ like FM ewo yeji aja Gabi Ezra TV Ezra Radio aduana ba Kofi Asantini bibia ba kode na monso mo fisai nyame adom na ai video ye hwe ewo nkran wone no ewo nkran dem ye de na yeji na abranti ababe pia waboge itui yo mamisa akunya semicha Ezra atifo nyina se ene ahwefo se Ezra Ezra ye ewia that's one more na me esiye ewo ekrabia efo Ghpagetv na boy Kobi oyobia watena papa bi wo ho champion 6 months and watena ona ono no free Kumasi but according to source you know na account no mo free Kafo and Kobi the free Santasi ameba girl ni free Kumasi Tafo he ya the girl no nyina girl so free Kumasi but boys you know na eka Kobi no mo free Kafo GH Kobi Kobi nye Kobi okay Kobi GH Kobi Kobi anti omuba ekronomu no na according to source no omu free Kumasi na omuba mampong aye mamporo ohini eyi na fe anti oba na say okay last year insofa ekronomu na aye ekra na ye fe ho Ghpagetv no insofa na say okay waba ho achenti no say papa na waba betina ne ho no anti okono akochia no anti okoye no na okokochia papa no na omutu akrono kakra say o omukọ ho nti mo ba ha no pa say omukọ akwaji omoni kakra anti like omuto drinks omunum omujemoni yenim de ko ba ya e ko bi ko yitu ode na dan fofo e na ode bullet shem yenim de ko ba ya e na ko bi ebo eye sister yi eye ya etu anti etu ni su ye no ebo ni left and so we are some bit me see in last and Musa they need to come and in ba Ghpagetv hospital and so we need to come no and youth now mo work with the kind of mo free corona ben no ye janga ye fe come boys say when they see boys be at the ball lady be to and we need to come banti and so so speed now mo dey say amodi ni lady ni betwem ko hospital we didn't call ya na instant na we call emergency room and doctors for any amuya said am make me save lady in line but come on ba na ayeli am a lady ni free ni anti endura and amusa eto ase echi omumiensa no e de kotu yeji police akukufo and the same can say amuda so ewo yeji police custody sisi ameka say lady no so ewo Matthias mortuary a Catholic mortuary now amodi emuno edit ho but before then na you see ya na lady bakobia ono no ewo de jikro Ezra 94 your friend peace that say lady na waka baby ye body toy any salad peace no omo ya resemblance omo say anti eba na circulation is a salad na anti ama boys na wo krom nyina mo buofu say anka mo jai nipa ne nsantoma omo na omo enkom na omusu say samu ya kromfo at later ya come from village no and then won samu ya kromfo no mum obi no aba betina papa bi nchen wo fa village no pe
as a corset, a bocco chiomo, and a sa, the may a cusi. At Indra, Amaya Tente, and dry ye make it quality, lady no phone, I yet me in the sea, police for you in the sea, and I'm afraid, Baku, and I'll just say, a young one sister and son, or confirm my say, and she won't feel you put one cry if you for your sister, and I can say, or you say, or D, or be I the boy, Paul, and yeah, Mampong, Amosata, Abayaji, the agent crowd, the dear one or Moody. At the Endra, I way and the sea, and my dry police station, sir, Amadiasa, Amado Prince, Sako, as he shall say, I need to know, Nabusia Bebana, Amotiye, Lomu, Ediako, I am Kumasi, Sir Omoko Crown, somebody never couple two. I am watching them more. I don't know how much. And there's some picture. Some more Facebook page. I'm lady more than so some like this the lady. Ezra, what? The punch was saying what? Say Mike, hey. Can one for? Atabodi na atafri wanu here. Atabodi na den. Atabodi na den. Atabodi na den. Na atade so dem some fan satin. Hey, sleeveless. We are inside your tasha no. Satin na akoya bo rasta e na we na pampumapa. Etimi bo Gabi mami nyanti ase se na boy no yituo no aye bibi na ekobo no accidentally ana se osheda menti ase boy no me nyeso so osheda like boys was like OD2 me 2.1 like according to man now otina ntia no me ne baba ko edin komo e na no mom e ka cheme say ebi obeti na papa channel like oyobi a oya dia yanso de ni said mami to say do like otaya dia like he doesn't there's no reason and you so say how do via act no and ekobaya sana medicine they just my 4D pictures here the resemblance I will you here my 4D am is here the resemblance no and you need to say no and ama yin na yakomata so ga say ya friend lady no ama lady ni buy e be share ya kasa at lady ni buy ono so ya shock say the pay 94.1 FM Ezra 94.1 according to 94.1 lady bia guy na betina mo say that's me attitude say oyobia like obetia ya dia like say the nyan say dia ni Ezra 94 like ono ni go for din komana like agro be too say what the bullet as more clock na so the man warning shoot and akobo as a sister here but na go perfume away okay Gabi my emphasis as Mike it's so painful emrantia no hwe Jimmy ne ya dos do okrum ha mama no so ye careful no de obende Kumasi setafo na wan kra ma me wan kra busuafo afritafo akoyaji wo komampon aye uwie wato asokodi yeji aden chesa wonam wanya fanboy or TikTok and wabo rasta na boju se wo firi Kumasi komampon ayi aba da sebredot ye me kwa aba afiri ho akoyaji abusuafo kra anya awe odoben odo so ben odo na aku na wuda ho no na me pesa ka me nya picture no a yeah say the wasado no ai ene wono ankasa ajevo oba Facebook page that is a lady na boys no what area was no na ayro so Mike me ra ho pa say o baba pa na woni ni wo fi abai wa so no men sesu ya dada mumpuka hey say Mike Reverend Akono yay say Mike Reverend oh ama me cry raho get no ho so o then get no ho fe you get no ho fe pa osoro be boa wo ba pe boys omo se honom na omo movement o se den omo movement time so ma use no movement me entire the class bla movement e wo honom o ye ji honom ai me ni movement kulo time so mo yo so mo movement no nya boys men mo be movement so ni mo so mo movement o honom but yes boy ni yes ko wa
Oh yeah, sako ane de scammer. Fraud boy scammer. Oh yeah, scammer. Oh yeah, scammer. Oh yeah, or say bola. O spend it. Oh wow. Only me year pa. Kobi. Binim kobi papa. Okay, sisi adien potna esi. Oh okay, you see no. The essence say ewi na nya ante say kobi ji echi ni igbotuo. Amba aboma ame ya ekunu. Ewo yeji ekura bi ase. Ewo yeji. Yeji ekura ase. Okay. Wo like omunya issue bi ana say o shoot no just ono no wo tuo pop machine dan kem Kobi no okay o tuo wala dan kem so no anytime bia no do bia ni pedi wa otumi yi no display ame ko tu bi kura mahuda o tai otutuo omo wo krofo wa di agoko krofo m dia obi ani ko bgh awo no otutuo no dan kem a pop machine no oti wo ye display ni ada nti information no almost to ana mistakenly accidentally and yes was done na abono okay sir yes that ben patronary around there too yeah NSC yeah no how was it like to the permanent that I back menen say me tun said the bibia o firi me nchen last week ya na me hu no one boy honom enu akra wo striki me a omona magona ntina me hu ba bia wo ti me ko share boy no story na me hu say omo ko mampo hene ye ni bi omo ko ye ni bi omo ko bi okay na me de hu ye ti me de for bad me na na tifi ti be 1 week na me nya de eja nche no because boy no honom be week ni ba snap de and WhatsApp de the streaky test me ade ma me krampo no ohia bibia busa me so hia bibia me den me busa ni nyina okay Intino sisia ni body wo hefa see ni body no ewo ejiyeji ho yeji akura na se ho no ese a police for no se munya ebusuani okay no omo the body na she fridge me they say there ye ebusuani fa na ye frefra on say yeji sunu Kumasi de kwan wa they say no ye nya hu ni pa bi wo ho no ma o ye ne mama ba say there ye fa ni she fridge ma oda ho no so what is any woman saying see what almost say den almost say o tutu no ana bo no wan shira so mo de ode bo no na mo to se wo to o geji ni si oni pa injina wi ni tutu fa wiem se wonye mi ni kwan kura se o ye ni se na bo no so to free je say asem wo yankasa no o fi ya accident mistakenly utu fa wi ma na se wo ye ni se na bo na e de enim ebusuani bia afre Kobi no dachi Kobi no o machi no ise Kobi dem ene boy ba akukwadwo ahyawo no boy kese no menim no wono omiye miensa ana koye ma me ya no kwadwo no ana Ghpagetv nti achi Ghpagetv no kwadwo na tuma wotie na wotie nti say wotie say omudi to no bon no esin be ni si wo omo say odi to no bon no nti oja na ho ana ko yes wo odi to no bon no ana yes wo tam body no to kam ana wo ko tie kromafo no ana so mo rush no say omo rush no na nti hwe video a e wo ho no ma nipa yes kromo nipa nyina de mo twa hia ka no ho no ma ka no ho nyae moja ye de wo sister akakoshe muchly wada hono mai kwa yenya mfani che fridge mu wada bed na ya ye do bi ba emergency mo ne to so ni bi no wada so the born we na ko de ne to ne kai no mo na ko de ne kwan ene na yenim so de ni dwanio so de ni ba Kumasi na ba hospital abra ye ji hono ma hospital hono wo tam na tuma se na ko de ne ko hemfa se ko so mi busa Ghpagetv no what time me nua ne to kai ni mo no na wo de ne ko hemfa me ba sin no esi e wo abonti ana say was indoors person me yeah ye jina kura video no ye asa kura bi asa summer hat bi e wo honom so ahu
fata no sebino asumo fiju so akrama fita wenya Up the loudest.